Ni ibang ha. Kongkong to sa pensya lang uni chicken popcorn. Okay. Yes. Yang ni harap lang. Ya. Kublai phi baro phi longkum no ngai phi shat phi klan sa shi sien ngapdang sobai phi akani ka channel ka jonga bat menta ka sing in shat no dau chicken popcorn. Kane kadok siar balada odret bat sajbha. Uni using bat rensun balada dunglang. Kane ka Ni ka vinegar. Kamelo corn flour pnyang maida kapeleng bat ki masala yakin saming in sedang na Ya. ningkong in clay news ing bat rensun hakani kada Ano baka umpanyang siyamoy? Ngin tempat sa kanilang hanya bat teh hasani kadok. ngin ber sakini ki masala hangni don uso maren mirch powder bat peri peri masala bat ngin sakle baha kumne yin ai sakamelo kendian Ai sa ukon flour am kongkong. hot ai ai sa ka vinegar Tengin tekno ni ko kendiat Tingin ngin i siya kumni bat ngin bu siya fridge kumbasan minute A few moments later. Kongkong lah don 1 minute. to ya say na kada Ya. ya kan ya kada ngan khle ang ni maida yu i da kalong kumnya shi beda kala i am salong crunchy ngin khle bet kumne kine ba ro ma
Handang ila dep man wek kum ne am. Ngin wek biang ha ka Bat ngin sa wek biang ha umay dah. Peit ulak kami long reban am. Salong crunchy bah si bedalai. Tengin sedia no ngin tek kene ko penyang ha kene karai. So sticky. I mean, so stinky. But it does smell good, ma. But ya ka dengi di ben ai ha medium flame ma. Dalak long brown kum ni kamut ulai ma. Ulai. Smabang ha. Tengin ber no sa uni uperi-peri masala ma. Ta. But ngin sa mix. Ngin klek bah kum ni namar ba ketuk masala kan long kan syok bah mau bat kene kadok. Chicken popcorn along ready mentaban bam. Shim sampai mat no. Wow. Ulang kum na KFC. Thank you very much, Kong. Welcome. Bang ha. Guys, pirut sa persyang budget kum ni. Thanks for watching. So basa like, share, subscribe ma. Bye. Kong ngam ai lang syara ya pi uni. Bye.